Dalan, kinapudno ken biag. Darling, dito ipay lang balay nga agyan ni tatang. Tapay, naglawa mo't yung balay damanang maapagyanan na. Tartarimaan da nga rod. Iparenovate da ka no. Iso dito ipay lang agnaad. Mano alawas na dito eh. Lawas? Bulan mo ta? Mano abulan. Inom siguro. Sa dinong iti pagyanan na dito balay, kat adapay dito ni Shirley akaanak. Inaklinisan, di pang itulduli ng tayo ti komporme. Tayo di ti pagbali nag-asilid na. Nagaduta yun dito balay. Makamu ka. Manayunan ti pakanam. Anya ti ba ko ng tatang? Ayaw sumutlakan ka da ito'y asilid? Mayat matan. Adapay ti pagtugawam dita. Asidig iti tawa. No, kaya't mo ti tumanaw ijerwar. Ay, kutsun pa iti pagturugak. Gimatangak tapno sana nasakit ti likod yo. Ay, wahay na. Kaya't kung da ito'y asilid ko. Ala, ingkay pa'y lang agpangin ijerwar. Linisak na imbag da ito'y silid. Nalinisan tanda ito'y agbalin aseled ni Lolo, Daddy. Dito'y nakadin na agnanayon ni Lolo. Ay, kayat na dito'y. Dito yan nga agyan. Adayo adakdakkel, jay pag nanaadan na abalay ti kabsatyo. Kitaan maanusan na dito'y. Sapay kumaat, maanusan na ni Mami. Kas dyan na lang ni Mami, nasao. Jak mo, no maanusan pa ni Manang Shirley ti agyan dito'y. Apay, di na kanon maanusan. Kasano? Ni Mami mo't ngamin, naglaing asumao. Ungat pa'y nga ungat. Umay kayo manganan, nakaluto akon. Ngamnay, saan asyak ti aginaw numalpas amangan? Aglinis kayo dito kusina. Umay kamin, Mami. Di ka din sumanaw bakit? Kababain. Apay saan? Iparit na kit din agsao. Agsauak agingkat kay kayat ko. Pananganan, Mami. Saan ka kuman asumanao? Uwan nga rod. Oh, Leia, agkatugawtan amangan. Wen, Manang Shirley. Dito ka angarod. Dagita nanganan nyo, inawan nyo. Wan, Mami, da kaming ti makaan mo. Tatang, dito'y matipagtugawam. Agyaman akbarok. Anya ti kaya yung ay kargak di tapinggan nyo. Karne, wano na tayong. Jay natang latan. Taiso ti kabaalak ang alngalan. Siya kun ti aginaw, Manang Shirley. Saan ka di ako nam nga adupay ti aramidam a paperworks mo nga inyawid mo? Ado, nga maaginawak pa'y. Ingkakit din aramidan di assignment mo. Leia, bayam ni Manang mo Shirley nga ginaw. Panawa mo, di ta kusina. Narigat mo't numangman laong ter aramidon na. Kat makigigyan dito balay. Mami! Shirley, numalpas ka nga ginaw. Linisam dito kusina. Imap mo analaing dito datar. Tane, naparsyakan iti mantika. Wananti. Anya ka di dito karkargam dito ref, Shirley. Nag-grocery ak ngamin, auntie. Kasta ka di. Wananti. Kinumpletok dagiti kasapulan tayo dito'y kusina. Nasaya at no kasta. Aywan gaya man ti. At iti share ko iti kuryente. Ne. Thank you kaanakan. Ada inayon ko no mapanak agbayad inton bigat. Nasapa ka man anagawid ita. Inyawid ko ngamin dagiti daduma at trabaho iti opisina. Kasta ka di. Sige nga Rod. Saan kan adistorbuan? Sige, auntie. Ay, nakasingsingput ni auntie. Lumang tedak iti kwarta. Gano ag grocery ak. Ngam kalpasan tumanen ti makalawas. Unget tumanen nga unget. Di kay pa'y tumulong mo kagdalos dito balay. Sa aminan. May talang tugtugaw ti aramidin nyo. Hay! Puro kayo Ay, sa dot. na yan. Agong unget manan ni bakat mo. Baybayan nyo. Kayo akit kita. Itay pa'y nga agong unget. Sapay jak kaya ti makangag iti unget. Bayan mo ta kasarita. No kayat na. Mapanak agwalis. Tapno makatulong akmat. Makawalis kayo kat nakasarukod kayo. Ang mga numatumba kayo. Jak man lang makangkangag iti unget iti balay ni ading mo.
Hey, iso kayat ko ti agyan ijahay. Manupay aya abulan sakbay amalpas ti balay da. Ay, kayat ko nga ijay ti pagyanak. Agong ungat manan ni maming itay. Kasta ka di, manang? Awan ka no ti tumultulong kan kwa nang aglinis dito'y balay. Kasano? Rumwar tayo mat amin. Siya, mapanak ag eskwela. Uray Sabado, adda sarek ko. Kat si kamot manang, adda mat trabahom. Ag-overtime ka pa'y no ko, ah. Ay, wan nga ron. Talagang awan oras kung aglinis dito'y balay yung. Talaga nga minakasjay ni mami. Naglaing asumao. Maumakmat tan iti kasjay nga ugali na. Agbiro kaksan iti boarding house ko. Kayat mo nga boarding? Una, kasano, inaldaw matlaangan amakang kangagak iti ungot ni mami. No ag-boarding ka, itugot nak nga rod, manang Shirley. Anya, panawam dagiti dadakkel mo. Diyak nga rod makapag-concentrate nga ag-review. No ungat nga ungat ni mami, madistrakag. Anya kamutan Arturo. Urno sumot at yung mga alatibadom di ta kabinet. Diyak matlaangan makikita na urnos day ta. Tunggal mga alaka, nakagulgulo day tayan na. Saan nakakatulong dito yan niya? Rabiin, ungat ka pa lang nga ungat. Rumbang lang, tap na amom tirigat ko. Itay ijay kusina, kabayatan ti pandangan. Nagungat ka. Tito'y silid. Rumbang ko mga ginanata. Ngam ungat ka nga ungat. Wan ata makaumakan. Kasano ka makaturog no kasta? Ay, awan bibiyang kukan ka. Ay, umanungot ka kat mangmanggag ni tatang. Ah, katapay ko ma. Gaputada dito'y balay day tatatang mo sa anak ko na mabaling nga gungat. Awan pa'y tiyal daw anang ngag ko asaan ka nagungat. Itad kumot amin asweldo kan ka. San tayo mo't nga kurkurang itimakan. Apay akasta ka? Gapo, tasadot, dagiti ka balay ta. Tultulungan da ka mat. Mabati ka dito'y balay. Sikati aglinis. Sikati agluto. Natural lang day ta. Tawan kat nga rod trabahom. Apay, anyat pa kasi kuram itibiyag mo. Sabay ko matawan ni auntie dito'y balay ang sangpatak. Sabay ko matarimwar. Si Mangpot kan, Shirley. Ay, uwan auntie. Amom ka di akalinlinis ko laan. Ha? Kita am day to datar. Naglinis, tanagmapak anasayaan. Ita, imunag ka anak sapatos. Pasensyan auntie. Imbag kumamat, no tumultulong kang agdalos. Punasak dyan nagbadakak auntie. Agbain kayo mata. Makigigyan kayo lang arudan, kasta pay ti aramidyo. Sorry auntie. Ha, bayamon, siya kon timang punas. Siya kon timang punas, di ta nabadekam. Takasta mo ti akam ko dito abalay. Katulong yu laeng. Manang Shirley, apay nga agim impaki kamatan. Pumanaw akong dito'y balayo. Nauma akong iti kanayo na panag-ungungat ni mami. Apay, nagsao-sao ka di manin ni mami? Ay na, permi mababainak mo. Leia, umay ka man dito kusina. Ay ayaban na ka ni mami. Ingkan, taamangan noong tan na kan tumanen. Sige, manang. Ayan na, day tanalaing akasinsin mo. Adda raramidan na, mami. Di pa'y umay tumulong agluto. No kayat mo atulungan da kang agluto. Saan kang umanungat akasta, mami? Ibagam lang kada kami itinasayaat. Nabanbanugak ka nagmalmalam ang nagtrab-trabaho dito'y balay. Ita, siyak pa'y laang ti paglutuan nyo, iti pangrabyan tayo. Di siya kunti agluto. Ingkalaangan agtugaw. Na, nagbastos ka nagsasao kanyak. Awan respeto may tinaganak mo. Mami, kunakmat asya kunti agluto. Dakas ka di dayjay? Oh, anyo ti mapaspasamak dito eh. Dahil anak mo, awan respeto na. Kasla sa anak nga ina, nusong-basong batan nak. Bayamon anilya ti agluto. Umay ka aginanan bakit? Agtugaw ka, kat agrelax ka. Tapno di ka umanungat. Say-saya atom ti agluto, sika, Leia. Tulungan kan nga agluto, Leia. When man, manang?
Ay, adda inawagak agayem ko. Adda apartment ang mabalin ko apagakaran. Talaga pumanaw kan? Wanan tapno saan akanayon nga agungot ni auntie. Isurot nakmatan Ay sus, ang mga noong tanda ka. Basta, sumurutakkan ka, manang. Saanan? Awan kadwada dito'y balayo. Makaamudan Ay, naturtsuran ti panunot ko iti kauungat ni mami. Daddy, pumanaw ka nun ni Manang Shirley dito balay. Adda na biro kak ng apartment nga asidag ije pagtrab-trabaho ak, uncle. Agbayad kay Jay. Dito ikat libre. Kaya't na ti pumanaw. Tanakaungungat ngamin ni mami. Dayta ti kinapudno. Kan, uray siyak, daddy. Pumanawak matan. Ay, kadwak pa'y gayam ni ading dona. Anya? Pumanaw kayo? Asino nga iti kadwami ka ni mami yo dito balay? Kaya't may tinatal na apagtaangan. Sapay agigiddan kayo o pumanaw. Nayimpaki min dagiti gamit mi, uncle. Addan di umay mangsukon kada kami inton madamdama. Kinasarita yung kadin ni mami yo, Lea? Masapol ka di pa'y, daddy. Agungat tumananday, Chay. Kunamlan asino da akong di panaw. Ha! Nagrigat samot ti biyag ita. Kitaak man no saan dantong agsubli. Di da ngamin kaya ti ugalim. Kastuya kon, kat saan akong ngagbaliw pa'y. Ure dagiti gagayem mo. Imadayudan, takas ta ti panagsasaom. Aging gay ti di ka agbaliw. Inot nga umadayo dagiti tao kon ka. Awan ka di pa'y nilakay mo. Awan pa'y adapay di trabaho na. Apay aya. Kaya't kung ti agsublay, di naggapwa ka balay. Kat no saan sapay matanalpas di ipaparenovate da balay. Uray na, nanusa ka na. Apay aya, kaya ti pumanaw ditoy. Ay, Awanan dagiti anak ko, kastamot ni Shirley. Napandan nag-apartment. Taltalo tayon dito'y balay. mading amin terik na kamakang iti ungat. Lakaya ka na. Nasakit tinakam ko. Ay, katday ta, ti paglidlid ayak. Inak itulod ni tatang iji balay daading ko, ta iso ti kayat na. Kating kalata. Di na kayatan ti agsublit ito eh. O di saan laang? Nala, magwate kang rod. Inak pa itulod ni tatang. Ay na, nagmayat diti apartment, manang. Naul-ulima ka talaga. Wen nga rod, makareview kan animbag. Kastoy ti kayat ko. Awan ti mangmangag ko nga ungat. Kan, naglawa da ito'y apartment nga ayan tayo ita. Wen manang, oray pa'y agsumba tayo. Awan problema. Oh, lakay. Apay asaan ka amangmangan? Awan ganas ko. Uray gayam na imas ti makano awan kadwam amangan. Awan serbina. Di mo kaya tadudwa talaang? Bayam, dagiti pimanaw. Makapanpanaw akon. Anya, ulitam man ti imbagam? Kasla kayat kumutan ti pumanaw. Sinaan na kon? Di nakayatan? Manipod nagdenata. Inan anusak ti panagungungot mo. Kentisan anasayata pa nagsasom. Ay, kasla di mano ng ti panawan. Kayat kung ti sumina. Panawan nak ngagmay-maysa? Kaya't kumatan ti naulimak ngaglawlaw. Kaya't kumatan ti makapag-relaxak kuma. Mabalin mo't latta. No kayat mo agbalbaliwak. Di aramidak da ita. Basta di nakpampanawan. Agbalbaliwak kon. Tapno agsublintumot lang dagiti anak ta diti balay. Liklikan tinasakit asarita. Tapno nasaya at latta ti panaglalangan iti pamilya. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects,
Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin, papagayam, inta ibasa ti Proverbio 12, versikulo 24. No nagaget ka, maadaan ka, iti pannakabalin. Ngam no sadot ka, agbalin ka at agabo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sa dino ti ayan ni Nanang? Adda iti trabaho na Anya pa lang ti oras. Ada ka di bati na kan ka a kwarta? Awan mat. Apay ka di ti kwarta. Awan nga rod bagas mi. Awan timbat bati na kwarta, manang. Ada ka di kwartam dita? Uray sa nga gasot laang nga paggatang ko iti bagas. Awan Anya kumangay ti maedad ko kan ka. Kat estudyante akpay laang mat. Apay nga min nga giskwela ka pay laang. Gapu tada arapaap ko, manang. Agtrabaho ka kit din. Diyak kaya tamay tulad ka ni Nanang. Akatulong latan. Dahita pa nagadal mo. Iso ti paggasgastusan dananang kantatang. Nagdakkel ti kasapulam dita a kwarta. Kat da kayo ngay akakabsat ko. Umay kayo pala dumawat. Kat adalang arudan bukod yo pamilya. Dahita ka di tinasursuro medyo eskwilaan. Di mang question kada kami akakabsat mo? Nalaing kalauna yan aya, ha? Dahita lang tinasweldom ita. Tanamin ano ka nagbali. Ma'am, mabalin ka di nga ikisay mon inton sumaruno asweldo jay daduma. Ay sana mabalin. Agbalikan tumanan. Maururnungan dagiti binalim. Kunak ngamin kan ka nga isardeng mon ti agbali. Kasapulak ngamin, ma'am. Tagpapaadalak pay laeng. Adda pagad-adalam nga anak mo. Kunak man no nakiasawa daminan. Kwa ma'am. Jay buridak mi ti ikarkarigatan mi nga isakad ti panagadal na. Ay na, nagrigat lang arudan ti panagbiagyo. Agpaadal ka pay lang. Kwa ma'am, bareng makaturpos. Kat adan tumat makatulong kada kami nga agasawa. Amom, ni Manong Pilo, mano atawanan a driver ko. Nadyak lamasyan kan kwa na, so katakkuman kan. Lakayan, kasapulan nan ti agretire. Pag-tuition mo daytoy sweldok anabate, nanet, daytoy matdaduma pang allowance mo. Agyamanak Nanang, taikagkagumaan nyo kan ni tatang timang paadal kanyak. Ay katuan iso alala ingham, anak ko. Lalaing ka talaga, Nanang. Kas nakita yung mat ka ni tatang. Nagngangato dagiti grades ko. Wen, di mo tultuladan dagiti kakabsat mo, anak ya asawa da adagos. Iso nga anya ngay itatibiyag da, nakakaasid amot laeng. Ay, ngun gayam Nanang, imay ito'y ditay ni Manang May. Ne, taapay manan. Kasapulan na kano ti kwarta, tawan bagas da. Kunakon kat. Ay, saan dalat ta asumardeng adumawat iti kwarta? Adalang aruden bukod da a pamilya. Iso adyak kaya ti may tulad kadakwada, Nanang. Wen, anak ko, pangaasim, tasaan mo atultuladen ida. Nanayt, ini kan nakakadin ni Nanang mo, iti pagbayad mo iti eskwilaan yaw. Wen tatang, inikan nakmatan iti pang allowance ko. Inutak day jay inted na.
Malata na yun iti magasot. Agyamanak, tatang. Mala, agadal ka. Kabalan mi pa iti manggad. Iti pagadal mo, Wen, tatang. Ni, ada tao. Inaklukatan tiri daw. Asino mga taday ta? Mala, ingkan. Manang me? Dananang kan tatang? Ada ditoy. Nanang! Tatang! Ay, adaak dito'y kusina. Madama kayo maggayam agluluto. Ay, wen, anak ko. Agsina kami manmet itinaimas ita. Amok takasuswildo yung ni tatang. Nagrabi kamutan nga imay. Imaya kidial daw, nga maawan kayo mat. Naimas na ita si daan nyo Mabalin ka diti mangyawid, iti si daan dagiti apo ko yo, nanang? Ay na, anak ko. Uman ay laas si daan mi kumaday toy. Wanon, saan kami pa anak kasi da iti naimas ka dagiti anak ko mat? Kat, nilakay mo ngamin ngay. Agtrab-trabaho mat karpintero. Apay nga rod, asaan kayo man la makasi da iti naimas. Nagado ti paggastusan, nanang. Hun taday tamot makisugsugal ti araramidin nyo. Nagsao kayo manin ako nakon. Dumawat akman kiti iti bagas yo? Anya, bagas manan. Bagas manan? Kano itakla nga dumawat? Kat no dimawat ka manan, edi naminsan alawas. Sige kit din. Ayan na pagbagasan nyo, aya. Konsensya yung matlaang nanang. Numabisinan, dagiti apuyo. Agawid ako, tatang. Kanya dagita iyawid mo ngay. Ito dinawat ko asidaan, kan bagas. Kapag nanayon kay lakading agdip-dipinter kada kamay. Italaang da ito, tatang. Saan da kami kading imutan? Panunutin yung dagiti apo ko yun nagbabasit da pailaang. Kaya't yung ka di mabisinan da? Manong Pilo, kayat mo ka din ti agretire? Ay, saan pa'y ma'am? Kabalak pa'y matagtrabaho. Kabalam ka di pa talaga. Tani, kanayo nun ti biyahe kadag ito'y umay ngal altaw. Inaldaw to siguro nga biyahe ta. Una ma'am. Awang problema. Adda nga min agap-apply kanyak a driver nga ubingam sika. Ay, anusan dak pa'y laka di ma'am. Kasapulak nagtrabaho. Tanay, saan pa naggraduar di burida may. Kasta ka di? Ay, kitawag ngay kandak pa'y kumaiti. Uray may satawan nga agserbi kada kayo. Sige, may sapay atawan. Ay, thank you ma'am. Malag-drive ka nga rutan. Ije opisina di papananta. Magmag na ako ng mapanag-eskwela, Noel. Asidaglang mat ije eskwelaan tayo? Magmag na ka? Wen nasa papay mat. Si kaano kayat mo ti aglugan? Ngamsyak, talaga magmag na Aglugan ako Ang imadda ka matakadwak. Di magmagnatan. Ay, what? Naka-review ka para i-test tayo? Wen talaga kayat ko ti makapasa. Si Kangay. Wen kayat ko ti makapasa. Ha? Lumabas ta dito pagsusugalan. Oh, apay? Ni manang ko dyan may isa kadagiti makisugsugal. Makisugsugal ni manang mo? Wen, jay sabong-sabungan ti daster na. Ay, manang mo gayam da ita. Pudno inaldaw ang makisugsugal. Kasta ka di? Ay, kasano ko maadumuras ti panagbiagda? No kasta mater aramidan na. Bayamon, intakit din. Imawag ka di dito'y balay ni Mr. ko? Nay, saan pa'y mat, ma'am? Kunak nga awagan na ka. Tay baganakan ka dagiti rumbang nga aramitam dito'y balay.
Ay, busy siguro iti trabaho na, ma'am. Ay, anya ayati kayat na nga ipaaramid kanyak. Labaam amin a kurtina dito'y balay. Kan saan ka nga agusar iti washing machine, tama nga numaperdi. Ha? Ay, ma'am, sapay nagdadakkel dagito'y a kurtina. Kan linisam anay bagto'y salas, taado ti bisita mi inton umay asabado. Aduda. Ay, kasta ka de, ma'am. Nasken analinis na ito entero a balay. Awan tapok. Nawatam. Uwan, ma'am. Tulungan kan ngaglinis bakit? Kasi kamay, nabambadnog kan. Ay, uwan nga roon lakay. Awan asid kadata, dagito'y ababak na nga amuta. Kas kalag dadamaw. Kano kas tadamot at talaga, sipod pa ay. Ay, talaga akayat kun ti sumardeng nga trabaho. Hangam, ay, nagrigat at talaga ti agbalin at agabo. Ano san talaga ure may sa tawain. Pag-adalan ta ni Nanet. Ay, sa bagay mo't di Mala, mapanak ijay. Dito ikamahitap no mabit, amalpas tilinlinisan ta, ha? Sige, sigurado. Inton sumangpot ni ma'am. Agungot no saan ta amalpas dagiti ipapaaramid da kadata. Ni, tinagasnak manan dito balay mi? Una, tapno da kadwa ka magmagna. Boring ti magmagna, wag may isa ka. Rugyan ta nga rudan ti magna, tapno saan ta amala daw. Wala, intan. Noel, amok nga da kwartam. Ngam apay nga anusam ti magmagna. Exercise ti magmagna. Aywan, nadamag mo ka din? Tiyan niya? Nangabak gan ni manang mo iti sugal. Nagdakkel ka no ti inabak na. Kasta ka di? Isumot lagayam asaanin ang nagpakpakita ija balay. Inlibre na kano amin nagagayim na. Nagiinom da pa iti rabi iji balay da. Agasam nga iti nagadunga arak aginatang na. Kasta? Apay asaan na kami man lang nga inayaban. Malipatan na kayo no panawon ti pa nagraragsak da. Ngam nawanan da. Umay dalatan mangala ija balay mi iti kananda. Oh. Makita? Awan da iti manugal ita ditoy. Lang over da nga ta amin. Nanang, aldawon. Nakaluto akon iti pamigatan tayo. Bumangon ka ditan. Ay, anak ko. Maulawak a bumangon. Agpuspusipos ti panagkitak. Ha? Agsakit ka, nanang? Ay, jay sapan nakabanog ko, iti kalman. Diyak ngamin naging inana. Kanala daw a pinakanda kami dagiti among may. Nanang, kaduan kan ama pa niya di ospital. Saanon? Awan kwarta tayo. Pang-allowance mula engon jay na bate. Inak dumawat ka ni Manang May. Nangabak ka no iti sugal. Saanon, anak ko? Agimbagak tumot laeng. Basta padasak ti mapandumawat kan kuana, nanang. Itatayo lang mat adumawat ka ni Manang May iti kwarta na. Saan na kaya't ni nanang mo timangan? Maulaw ka no, tatang. Kunak nga rin akaduak ama pa nagpa-check up. Ay, ada kwarta aya. Inak dumawat ka ni Manang May. Tanangabak ka no iti sugal. Barang ikan na ka Mangtad mo't siguro siyak lang arod ti sumbrag iti trabaho mi ita. Wan tatang. Nabayag nga minan asan ang nagpadoktor ni nanang. Mangantan, ta inkanto ko ni manang mo amay. Inkanto man kasarita, itid na akwarta pagpaagas ni nanang yaw.
si Kagayam? Wen manang, umunagak adi tabalayo. Rumara kon. Ha? Ada pa panam? Wen, mapanak makisugal. Kwa manang, agsakit ngamin ni nanang, kat dumawat ako maiti kwartam, tamapan ko ipa-check up. Adamot libre a check up Diyangay, gatangan nga agas na. Apay, awan na ka din kwartada? Agtrab-trabaho damot Awan manang. Ginastos damin kan ka. Dayta ka ti ibagbagak. Sika ti paggasgastusan da para iti awan. Ay, sayang lang ti kwartada kan ka. Manang, mangtad kamutan Italang dumawat kami. Awan maitid ko. Manang. Mala, rumuar kan, tailak kun da iti balay. Agsulisit kayo iti paggatang iti agas ni nanang. Nagado dita ti mabalin a pagsulisitan. Agbali ako ba, ma'am? Tapagpadoktor ni Mrs. ko. Manumanen aya. Uray limbagasot ko, ma'am. Kabailan na kadipay tagtrabaho. Tano saadan, mangala kami laangan iti ubing akasukat na. Kabailan na pailaang mait, ma'am. Uray sika, plano da kan asukatan. Bakit kan lakay kayon iti asawam? Kabailan mi pa'y tagtrabaho, ma'am. Dayta limagasot. Maikisay to adagos dayta iti sweldo. Impakitam ka din ni tatang mo, dahil pamanaknak nga agradwar kan, anak ko. Saan pa'y nanang? Sika pa'y lang tinangipakitaak. Ay, lakay! Lakay! Umay ka dito, oy! Aya. Ay na, kita da ito, oy. Kanya dayta. Ay na, agradwaran ni Nanet. Aya! Ay na, maragsakan kami, anak ko. Agbiro ka kadagos iti trabaho, apaman ang makagradwarak, nanang, tatang. Mabalin kayong ton nga agikat iti trabaho yo, kas driver kan katulong. Kalpasan ang makalinis ka diti unang tibalay. Linisam di tagarahe tilugan. Maawatam ka di, manang. Ma'am, umay kami agpakadan kanila kay ko. Anyang agpakada? Agikat kami, ma'am. Agikat kayon? Tapay, ada ka din kwartayo? Nakalpasan iti panagadal na jay buridok may. Kat adan trabaho na, ma'am. Daytang agpaiso, ma'am. Kahit tinako na ti anak may, agsardang kami agtrabaho. Kaano laeng idi pagad-adalan nyo? Ay, when nga road, ma'am. Ay, kat agyaman kami, iti kinaanos yo kada kami. Kat sapay lako tamakabirok kayo, iti kasukat may. Ay, sapay nagrigat ti agbirok iti kas kada kayo anaanos, ken mapagtalkan ababaunan. Ti kinagagat, iso ti tulbak, tinarangay a panagbiag. Kaya ti Diyos a nagagat tayo, kan usaran tayo, ti impaay na apigsa kan talento tayo. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joseph Binawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam,
Inta ibasa ti Proverbio 20, versikulo 17. Mabalin anaimas ataraon ti magunod mo iti kinaswitik. Ngam ti saan mabayag, mayarig iti darat, amay pamulmalkan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Ken Biag. Aldawon lakay, ingka manganan ta sumrakan iti trabaho. Baka turo-turo kailangan. Madamdaman ton. Intun kwan bida ka man pastrakanin. Ikatenda ka manun. Ado di tati mabalin apagserkan at trabaho. Anya nga ado. Nastrak mon sa amin a restaurant. Ngam ikatenda ka, gaputa ka na yun ka amaladaw. Nagrigat mo tanti kastoy panagbiag. Kanayon na masapa sumrak. Agyaman ka tadda trabaho. Kasanuno awan. Apay nga ta sa anak ana ipas ngay abak nang. Aggagat ka, bareng addapay namnamam abumaknang. Apay nga awan manan ni Teodoro. Maladaw siguro, boss. Kanayon samot ang maladaw daya a chef cook. Imbag tada kadwa na a cook. Kasanun no awan. No, apay mat ngami nakasjay. Sapay no adda kat kanayon nga agibaon, boss. No kanayon nakasta. Jakamon, no anya ti pagbanagan na. Anya ti kayat mo asawan, boss. No di na saysaya atin ti trabaho na. Agbirok laangan iti sabali a pagtrabahuan na. Sige, tay bagaktukan kwa na, boss. Manong Teodoro, imbag ta magpat ka. Damdamagan na ka ni boss itay. Anya? Imay ka di itay? Wen, manong. Imbag ka no tada ti kaduam akok. Kasanon ngay no awan? Amok nga adda kadwak nga agluto. Iswa medyo naladawak. Amangan no adda nakaibagakan kwa na akanayon ka amaladaw. Sino nga ta tinakaibaga? Saan ka di asika? Ay, saan ko nga ugali tagi pulong, manong? Di ka agkam-kam mali ang mangibaga. No di mo kaya tidakas. Manong Teodoro? Anya day tayong sangputyo, tatang? Adu amakan, karne kan dadumapay. Saan mo takin sinas, wano katapusan? Ay ngam, nangalaan nyo iti inggatang nyo kadagitang, tatang. Saan ko aginatang? Nalaingak lang amin nga agremedyo. Anya ti kayat yung asawan? Nagadu ijay restaurant. Iti unag tinakkalaref. Ngam para kadagiti customer dagita. Para kadagiti customer, kan para mo tan kada tayo Utangan nyo kadidagita, tatang? Ha? Utang? Kwa. Kaslagastan, no kasta ti panagawat mo. Kanayon mat nga ado ti isang pet mo amakan, tatang? Ado ka di ti kwartam? Uray awan ti kwarta, no addalaket ti makan. Mayatlat ta. Kasta ka di, tatang? Adda ko mga minipagatang ko. Anya ti ipagatang mo? Dakla palpaldog, tatang. Kanayo nakamabsog. Gaputado ti isang pet mo amakan. Ngumawan na ayam ko. Ibagam to kan ninanang mo. Tagumatang into nagsweldoak. Mabayag ka di pa iti sweldom, tatang? Mabihitan. Itad kunto kan ninanang yu ti sweldok. Gumatang kayon to. Wen, tatang, ibagaktukin kwa na. Panagawidan. Di ka kadipay agawid. Manong, imbagada nga ag-overtime tayo. Taadupay ti umay amangan. Ay, sinalbag. Sapay makauawid akon. Di mo ka di kaya ti ag-overtime, Manong Teodoro? Ay, maitantan ti panagawid. Imbis as anak ang marabyan nga agawid. No siya, kayat ko no adda overtime. Tamabayadan mo. Nga mabannog kamot iti kastaunay. Saan mo't anadagsan ti trabaho tayo? Uray saan anadagsan. Makapaboring mat. Ay, Manong Teodoro.
Anya ka ditilin na untabag mo? Kwa. Nagsukatak. Pantalon kan badok. Apay ngay nagdakkel day tabag mo. Kwa. Dapay nga mintwalya ka. Apay? Beach resort ka ditoy, tadapay dagita? Badong, pantalon, kan tuwalya? Nanang, nagsweldo ka din ni tatang? Nagsweldon, anak. Ngam idulin tayo, tausarin nyo iti panagadalyo. Igatangan dak ko may tipalpaltog ko. Saan ka di amay mayat no igatang talaangan iti aramatam iti pagadalan, anak ko? Dakkel ka nga minan. Saan kan abasit nga ubing nga agay ay ayam iti palpaltog? Nanang, dakkel ka di ti sweldo ni tatang? Basit ti sweldo ni tatang mo, anak. Ape anadamag mo? Kanayon nga minanaimas ti si datayo. Di ka adalak kat awan ti kas di abalon da. Kasta ka di? Anya ka di ti trabaho ni tatang na? Opisina ka no? Isardeng mon ti agisangpat iti taraon nga agapo iti restaurant. Tapay. Di ka katagyaman, taday sangpat ko. Maragsakan kuma no saan nga inlibas. Kasla sweet-sweety kam ti boss mo. Saan a kinaswiti ka? No di ka kinasirib. No kayat mo ti agbyag, agalibtak ka. Sa anak nga umanamong iti panangiliblibas mo iti taraon ako ka ti boss mo. Imbis a maragsakan ka? Saan mat? Taagdanag ka? Saan nga gnanayon ang mailimad mo ti mading aramid mo, Teodoro? Amok ti aramidag. Apay nga minayaday ti pagsarsaritaan ta. Makadlaw pa yan ti anak ta. Ti kanu kaadalan na amangup opisina kat simple kanu lang ti balon na. Idinto ta ti anak ta kat agkakaimas ti balon na. Kayat naasawen, analalai nga ka, ngam ti amaday ta kaadalan na. Isardeng mon ti kastang aramidam, sakbay amala daw ti amin. Adamadmadlaw ko amadi amapaspasamak dito yung restaurant. Anya ka di dayjay, sir? Saan ko pa nga ibagay ita? Ngem no maduktalan ti dinutukak nga inventory kadag iti may lutluto ditoy, diya ka muna sawen. Makumikumakpay ngamin iti sabali a negosyo. Kasta ka di, sir, boss? Awan ka di pa lang ni Teodoro? Ay, inton madamdama, addan dayjay, boss. Kanayon ka di amala daw dayjay? Kwa, boss. Isuntulangan ti pagdamagan nyo. Naminanon nga imayak ditoy, ngem saan ko anadanon. Kaya't naasawan, kanayon amala daw asumret. Ngem kanayon met amasapa nga agawid. Kanayon ang naimas ti balon ta, ngem dagiti kaadalan ta. Way nga rod, ibagada payabak nang tayo ka no. Ngam kunamot ni nanang abasit kanulang ti sweldo ni tatang. Dinamag ko ni tatang, not utangan na dagiti isang sangpad na. Kitwan ko na naman. Iso nga ta ako na ni nanang abasit ti sweldo na, tado ti baybayadan na nga utang na. Wala, kasta ngagpaiso. Agmay-may saak dito'y kusina. Karga akti bayong ko iti adu a frozen goods. Mangalak pa iti karni kanda dumapay. Kartangak, tamangan no adda umay dito'y kusina. Ngay, Manong Teodoro, di ka pa'y nagawid? Nay, kunak man no nagawid kan. Da ka pa'y matgayam. Ada ngamin nalipatak, Manong. Nabatik ngamin ti panyok. Inkabil ko di tarabaw ti kabinet. Panyo lang, isukat ti subsubliamaw na. Nasa papay mat, iso ang nagsubliak. Adda ngamin na isapit iti panyok. Isumat lagayam adi tarabaw ti kabinet tanang ikabilam. Anyang iti naisapit iti panyo? Kwa, basta. Ay,
narigatan no adda mangala iti panyok. Kan maysa, adda sentimental value da ito'y apanyo. Oo na yan. Panyo lang. Adda pa'y sentimental value na. Ay talaga, manong. Napatag-unay kanyak da ito'y apanyo. Ngamin, inted ni nanang ko itinaudi akasangay na, sakbay anatay. Sakbay nga agawid kayo. Ipakita yo pa'y dagiti bagyo iti security guard. Ha? Apay ka di, boss. Oh, ato itibag ko. Anya ka diti kitaan nyo itibag, boss. Manipod ita. Kitaanan, wano rekisaan dagiti security guard ti bagyo, sakbay nga agawid kayo. Apay, sir. Adda ka di mapukpukaw? Dakal ti mapukpukaw. Kat nabayagan na mapaspasamak na ito'y. Huh? Oh, Chodoro, ayan tibag mo. Ay, awan tibag ko, sir. Akin bagday tadakal abakpak iti asidag mo. Kwa, sir. Nagsukatak ti kargana da ito. Ala, security guard, rikisaam tibag na. Apay amalomon, katawan pa'y ni tata. Wan nga rod, anak. Itaman pa'y. Kasla adda madi ngagparparik na kanya. Adda nga tamadi anapasama ken kuana? Dayta nga rod tijak amo, anak ko. Madanag anak pa'y kitin. Di mat nga rod umawag no anya tinapasama ken kuana. Nabati ti cellphone na. Ngamuray no kas na. Kita ang mananak ko. No adda text no awag na. Itala ang amalada o nga agawid Ay, wan nga rod, anak. Makapadanag at talaga. Daw mong awag na, anak. Number mat. Maala, yag mo, anak. Siyak ti mang sungban. Hello? Asino ka di daytoy? Ha? Adda ka iti presinto? Apeng adda ka dita? Kuna, kunkat. Si kantumit ngamin. Ay. Anya timbaga timawag, nanang. Adda ka no iti presinto ni tatang iyo, anak ko. Anya? Apeng aday jay. Lading itak nga ibaga, anak. Natiliwan datin nala na a frozen food itibag na. Kukwa ti restaurant day jay. Kaya dyan sawan. Takaw dagi jay. Namin adon nga imbaga kasaan nga galala. Ngam natangkan ti ulo na. Ay, kasaluitan. Dayta ti dakkel ang parikot. Naawanan lang arudan iti trabaho. Mabalod pa'y tanakita da mismo titinakaw na. Maawatan mo't siguro itan. No apay akanayon kaaparitan nga agiyawid iti kukwa ti restaurant. Bagat. Diyak ninamnamang ang kapkap da. Uray saan dang agkapkap. Tabasol ter aramitam. Basit lang mati alalaag. Apay basit ako nang. Numaurnong dagi jay. Adon. Kasano pa itan? Kapilitan nga nakagbirok iti trabaho. Kasano pa iti panagadal dagi ti anak ta? Bakit? No di mga kumakan ka. Saan kumakas to'y tinapasamak? Si kantumot ngamin. Di ka mapnak iti datangdan mo. Tairaman mo pa iti saan arumbang. Pakawanan na kumabagat. Sigurado nga inton rumwar ka. Marigatan ka makabirok iti trabaho. Taamuda ti aramid mo. Agbababawi akon bagat. Kastoy gayam tibunga ti kinaswitik. Maragsakan ka no agbaligi ka amang switik. Ngam no naduktalan da ka. Dakas mati ibunga na. Saan anasayaat nga aramid ti agswitik?
Tainton maduktalan, si kantong matlaang tinakababain. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Joffer Anas Basip. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.